Kumsang ni somni US President Than result Kim Chang puan chian lan ri lo ma se nimin khan Michigan State thunei tu te chuan Joe Biden chakzo ka puanga annem nge ta ka wangin mizo Christian ten an thian zaw lu tu ka wanga kan tran lei theilo Biden hi US President somli parukna ani gei don ta ni inalang President nilai Donald Trump apoin achak lo zo kani apom chho mek ni in angai theibok member pali omna Michigan State Board of Canvassara member pathum te chuan Biden hi chakzo ka anpuanga chakzo ka anpuan ta ka wangin thuboi kalmek omma se January ni somni pakhat khian Biden hi officialin president atan laklu ani thomel Michigan State Governor Gretchen Whitmer chuan Joe Biden chuan vote nuai khat singa sangli a vote mutam zokin January ni somni pakhata United States of America president atan laklu ani ang in than boru kha thak tak nung chon a hunta e ati nimin chonu khan General Service Administration GSA ho tunu Emily Murphy point President Trump pariat puina in Biden a kai roi sarkar laklu nan sumsen ngai turte pek chuarem ti na lekha ziakin a riat tir da bok GSA hian in than result Kim Chang puan ma chuan Biden a kai roi sarkar laklu nana in buat seina tur sum pe chuak du lovin soisele dem an hlo man le ani GSA hian nakum January ni somnia Joe Biden a laklu na tura in buat seinan US dollar makta duai rukle point thum man phalna chu Presidential Transition Act of 1963 angin an pe chuak tanta a an sumpek chu zinga US dollar makta duai khathi Biden ana khon bol upa a cabinet arwat na sen sawata na man turani GSA hoten Joe Biden a chakzo ngeya an ngaya wanga alaklu na tur in buat seina na summan phalna an pek chu anu loka President Trump chuan Twitter GSA ho tunu Emily Murphy chu afaka mithen khatin votitia tongkam moi lo tak taka an elsen le an khum chiam mei chu adem thu chak chuakin Emily Murphy chuan kanram tan rin om takin thil atia ama avona ti buaina le diriam na tongkam chu ama le achung te chunga le GSA a thok tu te chunga thlengzui to lo se kadu ani ati Trump chuan in thlan thu buai kan chai mek po akal chakhle a achak zok kan ni ngei coloring tlatani adibok engpo ni se President Trump an Biden le alam trang tetana General Service Administration kaltlanga US dollar makta duai rukle point thum the chua aremti puita ka wang hian khovelin US President thar an mungei don ni inalang Biden achak zok ti nem nget tu Michigan State Board of Canvassar member pali te jinga pani hi Republican an ni a atira Trump aya Biden achak zok ti puana nem nge hi andu lova nimin khan Republican member pakhat zok chuan electiona thildik lo a ti in vote thak du lovin aral bang ani Michigan State a Biden chaka puan ani ta ka chuan electoral vote som paruk changin electoral vote zanga som thum pariat omna a achak zokin mu anma mo zat vote zani som sari chu apel ta a tuna anlanem nge lo achak zong na state zonga electoral college vote mu zat hi zathum paruk ani don ta ani Michigan State a Republican room root vote pedu lo tu hi Norman Sinkal ani a Washington Post tar landanin kumsom sari mi Norman Sinkal chuan vote ti chingpen nge in alang ti in Biden chakzo ka puan na vote athak du lo ati Republican tho kumsom limi Aaron Van Legernevel chuan vote tlak dan enin Biden hi atling ngei ni in alanga vote share zo nuwa endika chuifia tur ni in thildik lo ti an chuan hrem ngei turani ati thung Michigan State a Trump nge Biden chakzok tia in nial na reng thin chu chinfel ani taria Masya Trumpa legal team te chuan Michigan State Board of Canvassar member palizinga pathum ten Biden chakzoka an puan hnu loka thu chua siam ngalin kumsang ni som ni atana Trumpa legal advisor Jenna Ellis chuan vote ti chingpen chuile ti top tura malak na chu ala top mailova kan beizui zel donani ati Michigan State a hian Biden chuan vote la za asom nga point paruk mu in Trump chuan za somli pasari point pariat amu ve thung kumsang ni som paruk in thlan khan he state a hian Trump chuan Hillary Clinton alo ne to a kumina ero achak lo zoka atrangta ani cholkar lepta zir top ni khan Trump hian Michigan State a Republican legislator paruk te chu White House a lenga somin ati ti puya enge an soi ho ero puan ani lo
mase Republican legislator House Speaker Lee Charfield te tel na chuan election chungchang kan sei ho lova COVID-19 hrileng do chungchang kan sei ho ani ti in election result chungchanga chuan an state election commission thupuan le state dan anga thutlung na an siam chu an pom mei tur thu an puang telani White House meeting atel State Senate Majority Leader Mike Sarkey chuan President hovin election thu hla kan soilo COVID-19 ri chungchang kan soyani ati vebok Michigan State Governor White Marihi an state puma inkhar khip puan du tu ni in inkhar khip du lo hovin a office a silai nen luchil an lo tum to a election ma khan achol manna ruk bo an tum ni a soi alo ni to bok mitam tak chuan Republican legislator White House akal te hi President Trump hian election result pom lo turin alo som ni in an ngai State Board of Controller member pani Republican te ero chu President Trump hian cholkar liam ta khan phone in abia Trumpan abia ka wang hian atira an state election result hi annem nge puidu lo nge ani Michigan State result nem nge ani nulok hian Louisiana State a Republican Senator Bill Cassidy chuan Trump chu ka vote nge ya mase alo tin tak si lova chuan atling jok Biden le atho pui te hi kong kan kian mei turani in thlan na a nasata ka vote ti jingpen au manga sei chu a fin fi ana ommu mal lo le result ti dang lam phalo thilani ti in Trump chu achak lo ani ti pom mei turin ati bokani Trump legal team New York Mayor Louis Radigaliani kai fuai chuan Pennsylvania, Wisconsin, Nevada le Georgia State ate vote ti jingpen a om nge yani ti in kota thubuai an the luta masi Pennsylvania High Court chuan vote la in member pasari zinga pani in thlom ma se pangadang te chuan thurin tlak tok lo le afin fi na mu mal om lo ti in an lo nol sak thungani kotin an thu buai thelu an nol sakta ka wang hian electoral college vote som ni omna Pennsylvania po Biden hian aking pui Trump pa aya vote sing riat chuanga musang zokin achak chiang to a dan anga in thlan result nem nge che an mamo to Republican te hian Nevada State a vote share that Putin court hial thlengma se judge chuan an deal na hi alo nol saka he state a hian Trump palaka Biden chuan vote sing thum sang thumin ma a ruai ani Wisconsin State a ero Trump ate team hian Milwaukee le Jan County a vote share that an phuta State Election Commission chuan vote share that phut tu te hian dan angin vote share na sen so US dollar makta duai thum an tumangai tur thu soin Trump a team te chuan sumngai za thi an hmuto a December ni khata vote share that hi zoman tura ro man ni in vote share to china Biden hian vote sing ni velin ma a ruai ri ani Milwaukee le Jan County hi Republican that na bial ani awangin atlom zo ka tang Trump palam tang te chuan an ring hlela bial pani result zirin state pumpui result share that chungchanga ma an la ang Wisconsin State pumpui vote share thatur chuan a share that phut tu te hian a sen sawatan US dollar makta duai sari le point rate an the chu angai don ani Georgia State a kut nge in vote share that ni to in vote share masaka vote sing khat sang li vela chak anga puan Biden chuan vote sing khat sang ni jani somriat pali chawin ne na achanga vote share tu ten ti sual an nei lek ti ero a hriata result ero adang lam pha lo Georgia State result hinem nge ani to ani Trump an tloma tumlo ma se US National Security Council official lo ni to Republican zazet te chuan nimin khan President Donald Trump an achak lo zo ka inpom du tat lova tloma tum lo ju tha ti lowin America ram democracy le ram ven himna tan thil thalo takani ti in thu chuan siam tu te jinga hian FBI le CIA Director Louis William Webster CIA Director Louis Michael Hayden National Security Agency Director Louis John Negroponte le Tom Ridge te antela anni ho hi President Ronald Reagan President George H.W. Bush President George W. Bush le President Donald Trump ate nuaya lo thok to thinte anni Tom Ridge phe hi chu President George W. Bush a hunlaya Pennsylvania State Governor lo ni to thin ni in anua Bush sarkara khan Homeland Security Department a Secretary ani to nge ani Trump a campaign team te chuan he thu chu hi chang le tin US President ata na thlan tlin to be na mai ani anti thunga President Trump a point Twitter a milak tlak lo ho ti in a chang len mi abokani US President te jinga Donald Trump le cowboy fi ma chang thin Ronald Reagan te hi pati phong chi an lo ni bok nen
President an chu do na tranga media hoten an be na sat zual pani an ni ve rim rima Donald Trump po hi kumsang ni som panga atangin voin thleng in media lian ten an tran lo ni in an soitrin Fox News zero in an tran viau thung Monmouth University poll nung bera Republican za asom sari lai chuan vote ti chingpen a om ngei ni in an ngaya Republican ruai tulang sarji ngami Senate Majority Leader Mitchell McConnell House Minority Leader McCarthy le Senator engamoza chuan Trump hi an thlop Senator Mitch McConnell chuan President Trump an vote chiar thatvek aput hi adik na chan bawani a vote la te chu uluk taka chiar zo an ni nu a cho result puan turani ati Trump team lam chuan media ho te ni lovin ko tin thutlung na siam ro se anti lain Biden a team lam chuan America mi puiten thutlung na an siam to a an du lam chu an vote mangin anti chiang to e anti ve thungani Joe Biden chuan president ani chiang do na in ngain press conference le mi pui ma a ain lana piangin president elect ti thuziak om atilang zel to a nimin khan video conference mangin governor ho te chu COVID-19 leng mek do na kalpui dan tur a chen na Wilmington Delaware state atangin anei puyani nakum January ni som ni alak lu ani huna akhon bol uparwal tur te thlangin arwat filmeka General Service Administration thruai tu Emily Murphy ten sum an pek chua du lok lo awang le US sarkar lai pui nuaya agency somli zet ten an tho pui that du lo awangin ma an la chak thei bik lo Biden a cabinet tur te hi arukin FBI lamin chuin an din mun chiang tak an tar lan angaya chu po chu du angin an ti thei ri lo ani Biden hian a cabinet tur ruat chho mek ma se Senate hi Republican lamin an thunun chuan apom pui konga harsat na paltlang tur an nga hleang nakum January ninga khian Georgia state a Senate seat nia in thlan that tur ani a he in thlan chak jok khian US rural na sang jok Senate an thunun thei dona party pani te an tang dun hle US Senate election a sum sen tamber na tur a chhut ni in party pani te hian US dollar makta duai jani chuang ve ve an sen rin ani Biden hello president ta poni se Senate an thunun si lo chuan an thu le la atlang mo viau dona rural a harsa sotang Trump legal team te chuan Georgia Arizona le Wisconsin state a vote ti chingpen a omani ti in chak ngei tumin ma an la lak chhun zom zel bokani